Khushi Mukherjee kabadai ka aktris bat kanangshim benta berem ka show Split Villa kelamat ya kejingsha akan tho ka bajur bahana kipat ba namar kejingphang jongka ya kasakti ka bapaulut kado khamtam ya kawai ka video jong usnam 1000% kabala yoi ya kani ka video ba kaphang ya kasakti ka bapoi hadu urendang bat kaphang ru sa ukanjrik siar urendang Henry kat bana syasengkai syapo la yu ilut ya kamet jengka baro kajing sya keren jong ka Khushi Mukherjee ya kani karyam kalong ka bajur bah kham tam kaba uwai ubriu bla kham tamen ula keren benya ka da ka baong shadi pehna isko namar uperkhat ba kam shem la phong patlun ren bat lengba kani karyam ka Khushi kala sya kan tho ba kilat pathai khubor kipat ba nang pendan kam social media kilaong bakaryam jongka kadai ka bamlong bat ka bai leran dan ki baong ya ka Khushi Mukherjee ba kadai kata ka urfi jabit ka baar namar ka jingphang jongka ya karyam ka bai klam akor kiriu pokmat kum ka falak nas bat uchif takri kila kena ba ya kane karyam jongka Khushi ka ba ka falak nas kala pu jingkli ya ka jing skap jar ka sarkar halor ka jingmi pat ba kum kini kiryam ba iklam akor bat kumju ushef thakri ula ajingmut ba na kaliang ki bahyang ka Khushi kila dai pan tuklar ya kane karyam ba iklam akor jangka bat na kaliang ka Khushi ru kala keren persya ya kinong tho khubor ka jing ya keren bat ka viral Bollywood da ka baong hatu ngimla banle hoi ngimla banle kalaong ba kalong ka basuk ban bishar ya karyam jangka bat ka kantaj ya ka jingmut dur basniu jang kipat ba ya ka ba maka kaphang